Kumusta kayo? Ay, nagragsak na ang tiyo. Tatangal daw. Maragsak ka nakta. Siyempre, nanangruna, dagitoy. Si kayo, nga kakanakak, nagbibuya ka na na yung video na ang tiyo, nga, basta, nagragsak lang, tirik na, nya, makaparayaw nga, agbasa, ti comments, kadakwa nga, mapakpakatawa kayo, Kasi dyan, siyempre, ararami nagmat amin nga kabaklak nya tapno maparagsak kayo lang amin nga kakaanak ka nga dadara na nga bugoong nya swerte yo nakabiro kayo tantiyo nga nalay nagpakatawa kinyayo nya uray ado nga rigat dito'y abroad syempre narigat talaga ti katulong ay nanamuyo lang ti rigat ti biyag mi nagsapa kami agrireing nagladaw kami nga turog utot. Iti turog min. Kaslala kami lang ansisit. Turog ansisit. Ako nada niya. Narigat ka talaga. Ngam, ati mag-hard to wait nga maparagsak kayo. Mapadpada nga Ilocano. Iti lubong niya. Iso nga ikarkarigata. Tagarami ti bidbidyos. Nya! Katata nga aldaw na napanunod ko nga iramidan ti part 3. Day tangay nga. Ay, nagpanunot pa lang ng tiyo kata. Agita pamati tayo nga Ilocano nga makapabagtit nga kunak niya. Apay tapat-patyan daw dagito nga banbanag. Kaya adukin niya, yung pa'y siguro inga na tapat-patyan na palang dagito nga pamati ti babakit iding handa pa'y amo agpanti kunak nga ron. Adi nga hampay nga uso panti idi, agito'y pamati da niya. Rugyan tayo nga rod, iti part 3, iti pamati, iti Ilocano. Excited kayo? Oray siya, excited ak baka makarelate kayo, dagitoy niya. Rugyak nga Rugyak nga rod, daytoy nga pamati dyan me, amuyo. Sito nga Ilocano, amin nga tubog ti bagi tayo makaagas. Kasta ti pamati ti Ilocano. Siguro, dore si kayo mat niya. Ay, apo. Iti Ilocano. Iti kunada. Iti tubog ka na ti suso. Makaagas. Uwi. Si kaya napadasan nyo, amoy no, adasor ice yung. No, adasor ice ti Ilocano. Tubog suso lang agas na day takunada. Inyaman ta tubog suso ti agas ti sor ice. Makapakatawa. Ate unang pati ay mo nya. Libre pa. Diba? Nalain talaga ti Ilocano. Libre nga agas. Pati ka mo nagpaiso. Paiso mat siguro gamin. Nagaduman nag-agasan na yung tubo suso ni nanay ko. Amin kami nagkakabsat tubog suso ni inang ko at inang papaagas laang niya. Diba? Kakaiba? Makapangyari. Basta Ilocano, makapangyarihan iti tubog ti suso da. Ay, apo. Sige nga Rod. Kasko na nga Rod. Amin nga tubog ti bagi. Iti tupra, nagadumagasan ti tupra. Nagsakit ti tiyan nyo. Diba, kurusam lang, dilpatam na di, ma'am. Adiramay mo, sa may kurus ay ti masakit kinyam. Iso, ti agas nan. Kasta ti Ilocano, iso nga kakaiba tayo talagang Ilocano. Amin nga sakit kinyam. Katay lang, dayta, kunada. Daytay pa. Ti Ilocano, nagadoti ko tayo, ti pampaswerte. Agiti pamati tayo nga pampaswerte. Kakaiba, siguro Ilocano lang nga talaga tagar-arami daytoy, no amuyo. Amuyo dayjay pusag ti ubing. Lumapuros nga kunada, no timang kanon ka mapuros, maragragye, pusag da, nagigay kayanak, nga ubing. Handa nga basta-basta nga idul-dulin dayta. Ikinyame, kaadwan, ibalbalko da ti papel, ikabil da pitaka, pampaswerte ka no. Kidabdo mamat, ibalko da ti papel, sa day sabit di sango ti ruangan da. Pampaswerte ka no, swerte ka no ti balay dayta.
Nya, kasta, kakaiba tayo nga talaga. Nagado nga pampaswerte, pusag pa. Kasla malaki, chinan, ti pusag dobing, ti Ilocano niya, rami dun nga kichi. Di tangarod nga, rami dun nga sabit-sabit, ti bag. Sa dailako, ano ko ah. Ay na, agmayaman aksa, no kasdyan niya, agurnong kayo, ti kwa, pusag dobing sa'yo ilako. Pampaswerte ko nata. Iti Ilocano adamate kwa. Marik amo no si kayo ararami din niya daytoy niya. No dati pampaswerte. Adamate pampatalino. Uwen, pampatalino. Amo yon no ti pampatalino ti Ilocano. Pampanunutak pa lang ay bagat katawa punta makapakatawa. Amo yon no inya ti pampatalino ti Ilocano. Lupos ti ulag. No makakita dati lupos ti ulag, alaan da, sada ilipit ay gidiliblibro ti anak da, kasta ti Ilocano, tano-kano tumalino jubing. Inya ngay kinalaman na data lupos ti ulag, nung agad adal ti ubing, kidi awang malaang makapakatawa. Ay, makapasakit talaga ti Chan, ti agkatawa, no, pampanunod ang lagi ti pamati ti Ilocano niya. Agwet, agpanunutak pa, niya pa iba. Amo yung jikwano. No may katingipan nyo, di ubing kayo pa, madik amo no data, doray bakit lalakay, nararami na pa siguro. Adi ngay, ibarsak da jingipan jikwa, nga to ti isim. One, nga to ti yero, nga ko na isim, titawag mi yero. Tatlo ka no sukatan dati napintas nga ngipan, no na ikatanggal ng ngipan, ibarsak dati nga to ti isim. Sa dati ritual na, kasa di Ilocano da ritual da, bao sukatan yung tinapintas nga ngipan, kan baro kasi kinyami ka. Sukatan ka no tingipan ti utot, kasi yan. Madika mo no, agpaiso nga, na antiyo, kasi mo tinararamid mi di, ni inang ko, kasta mo tinararamidan na, napintas mo tingipan na antiyo siguro, paiso mat, ngam ka mga agtutot, brasin kami, bukbukan mo lang tingipan mo, mabulok mo lang tingipan mo, nung agtutot, brasin, so, noon ka sinukatan tinapintas ng iban, papasulam nga ro di isim yun. Dahito yung inigayam no. Ay na, ako mapan ko nun. Amo yun ako, di babae, no damdamo nga reglada nga ko na. No damdamo ka no nga regla ti babae. Nga di ngay nadaraan di pantida kas dyan. Padildil da ka no kanya. Dildilan da ka no tanong agsakit ti posong dan, no sumaro no nga reglada. Kasta nga pamati, di ba nagdugyot? Karkaryat, iso nga kakaiba nga talaga ti Ilocano. Hindi, no? No, agtaraot ka no di manok. Nga nakasangot ti bagatan. No, taraot ka no di manok, nga nakasangot ti bagatan. Ada ka no ti masikog nga balasang. Chismosa nga manok ka muna pa. Okay nga muna, dagita manok, no, na masikog nga balasang. Chismosa gayam ti manok ti Ilocano niya. Kakaiba. Dahito yung ngayon no, madik amo no, makarelate kayo. Amo yun no, adi pasmado, ti imada, kan sakadam. No, pasmado ka ka no. Ti agas ka no, ti pasmado nga ima. Itayapam ka no, ta imam dito magtakking ano ang, adi barbaro nga takki. Nagdudugyot ti agas ti Ilocano niya. No, pasmado tayo imam. Itayapam niya ito, takki tinuang. Adi man, di bagada, tanong magasan ka no. Ada pa yung ati bagada nga ko ano, ada sore eyes mo nga ikot, adi nga damdamo nga isbong no, pag-ring mo, iso ti ibugum tamat. Nagdudugyot ka talaga agas ti Ilocano. Ay, madikam mo. Ngam ko lang ano, hamat nga amin. Naman nga amin, nagidi lang ang mamakmati siguro niya, mangmangag ko lang mo, dagitoy niya. Dahito siguro makarelate ka dito sumarunong na panunod ko. Amoy di ko ano. Dakas ka no nakatudo jaklo. No nakatudo jaklo kinyam konada. Sika ka no ka na yung tipa basulan da.
Nga nagtakaw kas dyan. Basta, dapat ka no, isang anumang mga kayo ka nakatudod yung akloking niyam, ilisim, tayo bagada nga, sika ka no nga sikat, pabasulan dakat. No talaga, mga awan inaramid mo, kidi handa ka nga pabasulan, kano basol mo nga talaga, kidi, aminam, ay na, no, ingay kinalaman na taklo niya. Mayat sa. Datay pa no, no nakabasol ka. Lalo dagiti ubing, matikan mo, idubing kami kasto nga talaga, si kayo makarelate kayo dito, no, aramidin nyo mat, no, nangagyum at dito, no, nakabasol ka kano kat, ibagam ti naganak mo, nanay mo, kung tatay mo, inang mo, amang mo, basta no, no, ibagam, databasol mo, tano handa ka kano nga pagungutan, kudkudem ka no datasikom no santa tumang. Ay, malikan mo, mga pipeso. Namin ano mga napagpaguntan ng Teodore kwa, kinudkod ko datasikok idi niya. Agi di pamati-mati, babaka no daduma, awala, kwa mo no daduma, hindi ngay hangag paisong. Nga nadaki nga yun, no, surutan nyo latanya. Tapos datoy, amo siguro amin ngay nga, no malaman, no rumabiin, nagadong bawal, ay na, bawal ag balsig, bawal ag sibog, bawal ag buyat, amin nga bawal. Basta rabiin, sumipngutan, tilo kano, ado nga bawal. Matirwam kano kita nga makikita, makasibog ka kano nga makikita. Hangarod nga makita, kasano nga, pag sibugan ba, no, no handa nga makita. Kakaiba niya. So nga dating dakdak ka lang tayo, so kabutang tayo tisip ngat. No, kabutang yung tisip ngat, gapo da kita pamati ti babakat kilalakay ide. No, ubing kay bagada, kapapan ni dyan, nasingat kunada. Dati malasigi alaon da ka kung kunada. Nagado nga pangbutang da, basta nasip ngat, kabutang tayo amin tisip ngat, tadagiti nga babakat, nga nalaing mang butang niya. Pakapakatawa, nga kabutang da tisip ngat, kidi plus lightam. Pati pa no, adati minatay, til Ilocano, nagado nga pamati tayo. Well, ay na, makakuha niya, mapanunod mo lang ang apay nga ta, kunam, tatangarod ko na nga rod 2018 nan. Apay nga ta, kajepe lang di pamati tayo ko na nga rod. Danggan nyo. No, dami na tayo. Bawal ka no, tagdalos. Dakas ka no, kunada. Basta, nure na dugdug yun, tanta, paraangan nyo, no, dami na tayo. Hangkang daldalos ta dakas, dagita nga dakas niya. Hangka ka nung agkod-kod-kod ti ulom, tagtubo ka nung dagita kutom, kung kunada. No talaga nga nagatulon, niya ngayon, ano sa. Tapos na pumpon, no, di ngay, itulog da di natayan, yes, di Camposanton kasjay. Bawal ka no nga hanggapay nga nakabangong, no, no nakaturog ka kat ilabas na dinatayan, bumangon ka nga bumangon ta bawal, nga kunada so nagriga no, kuha niya no pang night shift ka, at talaga nga bangunom talaga, ano anda nga labasan tinatay, tadakot nga ron, tapos bago da nga ikali dinatay, ipabalasiw da amin nga ubing, at nga balasiw, madig amo no apit tayo ipabal, tano ka no kwa, tanon da ka no nga lalyaan, sa tanuhan sa managsakit ti ubing, ipabalasiw da dyan ti kwa, lungon tinatay, dagita ubing, ipila-pila da amin nya. Tapos tunalpas ti punpunan, dati layawam ngay nga kwa, nga napuura, di agpuur dati kayo, tapos layawam, kastaman, ay naapoy niya, tingnan pamamatin ay. Ay, dito yung nalagip ko, dito yung baga nga layaw-layaw. Amo yun no kwa, no, adamang layaw kinyayo, kadakas ka no, ibaga ka bumatit ka kano ko na dahil, so nga, agsubli ka kano no nalayaw am isuda. Inya, abay kita bumatit ka na layawan da kala. Tapos no may tugtog taulong, adati ikastado niya, tibabam tababam tano. Kakano nga bumatit, kas dyan. Inya, kinalaman na dayta niya, may tugtog lang taulong, nalayaw da ka lang bumatit ka. Nakarelate kayo, siguro kasi tararamidin nyo niyan, no, may tugtog kayo, ikas tayo tababa yun eh. Pati pa no makabuong tibaso, plato kasjay, til Ilocano, ibagada parisam, kunada tadakos ka no. Diba kinabagtit, nabuong di may isang nga baso, mangbuong ka pa may isang nga baso, tanong nga dakas, tanong nga bawal, linya dayta. Ay na, kakaiba nga talaga. Dayta, di request yung nga part 3, katag panunod akpa, ti part 4, no, dapat mapanunod ko nga mag-comment kayo, tanong mabasa nandiyo, tanong maisalik di part 4, no, dan tupay ti mapanunod tayo niya. Makapabagtit, nga pampamati, til Ilocano.
Sige nga Rodan, kakaanakan. Tani, rabi dito yan. Agdalos pa na antiyo niya. Sige nga Rod. Bye!